Ama sa penin tu nila Impact TV Cookie Edition Agenda Manipur episode som thum lagi channa vejo se keima ngamtin lun tau thangin chibai ka hin bolwe tu nila isei khom diwa topic hung ki koi chu suspension of operation agom lama SOO tia ke he suspension of operation and political dialogue chung changa hi in hi chi hi mi pi ten jong i het nom tan tan deu ta sanomin teng le tu tua ichian now gama burning issue kha jong a hi en hichi to kel han chun tunil ha hichi topic sei khom dingen gas phabam ahung ke ko khomen ama sa penen kaje lama to hi pu zelun kim retired ITS principal general manager BSNR government of India hi en ama sa penen pu zelun kim ka hin le men hem ani channa en hilanga to hi pu L Jacob Khongsai President KLO KLA tengle KNO ajong cabinet member khana hi en pu Al Jacob Khongsai jong kahin limin ahem tengle viewer hon ika het diwa clarification nyau chakhat ka ga pi nom chu issue hi issue len a hita en nampi issue a hita en hi je hen UPF langa ko na jong mi khat hung tai tai dingen anake seyen hen la wangsen ta en boina kho ta khat je en UPF langa ko nen ahung thei ta po en tengle kuki in pi manipur lama ko na jong mi khan hi hung dinga anaki gonga hi en hin la ama jong ahung thei ta po en hi jong le tunia mi li anaki ko la mi ni ke no lama pu Al Jacob ma hi en tengle pite seida ha civilian mi pi te thalhang dinga alungyal ai sei pi diwa ke ko pu ja lun kem amani ahung thei jen avya velen amani sunga ke pathu kan sen he thudo anapan jengo hitin ama sa hen pu Al Jacob Khongsai hindong ma sa engting pu Hamasa Achesa Jun Tarik Somni Langa 2019 ni Khochon latest round of political dialogue Delhi Muna Ana Umen KNO UPF Tengle Government of India Suyongle Government of Manipur Thalang Ho Zauna in latest round of political dialogue Tisu 7 round chu anachel ha in Hichia kon hen mi pi te hen ichan gam khanen kinep na atha ben a hen nei vin na Hichi to ke sayin KNO spokesperson Dr. Sailen Hokip in Jongchun to Somi Hokoma chun the dialogue is progressing very positively tin anasayin hichi chung changa he tisu hichi latest round of political dialogue achesa Jun Somni langa 2019 ni kho a he EPP thil tha umam ahilawa hele mi pi het lawa poimo EPP umam chu agom lam pen ne hen sei pen ke pao men a tu chung Jun Tarik Somni langa dia Delhi kopi muna UPF to kedo delegate alag-alaga mi sigi gi che kitchen Asoka hotel ke ho da omen ho pen ta ke se ho chu tu masanga hichi kuki territorial demand memorandum tam ta na ki sabin ho chu amahon ka vechil sanuven tua he aban he political dialogue he achi jom the ding ometi chu amaho ko da thu pe he chi to ke sai chon pu thamcha khan na hindo be kit lang na suspension of operation he agom lama sei dinga chu 2008 na ke sai na hitan na political dialogue he phat so ta thei lovin ana umen interlocutor jong lovin phat so pian umen na a hele 2013 ti hovela pan hen political dialogue he ahung ke panen na hei chi ahung ke pat tila thilum dan to to a latest 7 round of political dialogue a he ichan ge ya ke hi na mu thu akipat tila political dialogue sagan tu chan ge hinwang pu chung pa hen satan akima chale ti kalanu min he ai chu hichi kukite din munding political dialogue he ama hon jong seresta dalawin na satan amachal akima chale ti ka sei do no min he ki pamin pu Al Jacob enjau lam teng le aban anadong be ken o hiten tun pu zelun kim hindong yang ting pu zelun kim hi agom lama ga sei dinga cho issue len khana ku ki tel intellectual khana ne hi zen na pu
ทิ้งหน่วยลังไอ้ละว่าเลย civil society ลังเสะให้ละว่ามีปีหัวอสู opinion จังนักกีฬานมเสียอาจจะนั่งนั่งกิจเอาสาเหตุนั่นฮิจิโตกิลฮันส่วนตัว political dialogue อาจจะจึงโตกิลฮันเห็นหอนเฮสุเกยวิน government of India เห็นอิโซเปียวเชียนคอมปีนาก็หัวตัวจังpolitical talk peace talk อันนี้จึงวิน2015ส่วน framework agreement กิติขัดจังอันนั้น sign ตาวินนั่นตู้จันเกน final solutionเทหิหลายย่องเละเฮจิฮามาจังเสียจอมจึงนั่นหลายเห็นอลังขณะกูคิดทิ้งน้อยหัวอดีอา KNO เละ UPF umbrella น้อยกิกอมคอม party สมนี่ละงาเวลเห็นตู้จันเกน political dialogue เห็น government of India เต็งเละ government of Manipur ยาวนั่นเองอาเสียจอมจึงเห็นนั่นเฮจิจุงจางเห็นที่ด้านเจ้ากรมละมากูคิดแต่ political demand โตนาก็แต่ political demand ไอ้ละว่าเห็น peace process chung chang ai ipilung dial nan hem kipai nen do chu aba sapenin ku ki le daga ki ti a ki hit ne thamat seile na ku ki ti hi ka sei jing banga chu ku ki ti thisana ki kloi khom hi na naga ki ti hi thisan be se hello amon sa pa se dinga chu conglomeration ati na nam chom ki loi khom na khat cho him cha chu general ta sei dinga chu theoretically a sei dinga chu ku ki chu na ga a hi mo ri ding lam pi um lo hi ai chu ku ki chu nam khat a ki um hin na cha chu hi chi ya chu ku ki te hi nagaland state demand hi lo le pi demand a hu ku ki te puleng jang holoyong chu signatory na Simon Commission dunga chu signatory ra pango hi cha chu hi chu da bat sa chu ku ki te chu dam khat hi na jala chu naga chu kiloi khom na khat hi a chu pang thei wa chu umai hi cha chu nagala na hu problem om be se hin Manipur hi hung teng la hin a ku ki te hi Manipura hi alhang pia se ding a thing lang mi te la a hi atam pen hi na tiếng là phát khát à chú bù lê pa khang à chú tiếng lang gam si hi họ control tập bằng à cho nó mình tu hin min izat se yong le chú thu đi hi na ai le hi chit tập bằng din mun in nei ji wa chú naga job ding kitipa chú họ ding a politically hi thei lo khat tiếng là phát chom lo khat hi cha chú tua hi Manipur context a chu anago hon athu mu to hon athu mu hi hi lai ka hi te hana naga chu pan thei na diu din mun om ji a chu ho akuki eso a pang ho loi hin thamat kha sei pi nom chu ho chu agam nei te tabang hi vin na ho chun ipi thum wam tiếng lệ ít trên khom pi ho chút ít biết thua mà nhong chút vật cả gì ngài ai chút atam pen te hi vin ít biết ngang naga hi izop lo ham ti pa ong chút gel thei khat hi aji chút te hana chút Manipur context a chút anei te tawang athing langam nei te tawang so ki hi a chút amho chút langkhat langa chút ho banga thu sim nei be se lo hi amo ho dimana chu chi wa le ho chu imu ringa long ho ki mu lo diu din mun hi a chu khat a chuma ibol ham ta ka gel hi tua hi ho ku ki te hin ikiloi khom na dar hui ka ba da le ku ki hi naga tabang kiloi khom na khan a ibol gut u khat kam wa hi chi chu hi le naga yong chu nam chom kiloi khom na khat hi ya ku ki yong chu nam chom kiloi khom na khat hi ya la chu ai piti daตัวนั่งนักเสียดานชนะฮะปะกูคิดเที่สนากี่ร้อยของไอ้ละไว้ละที่สนาขันเฮเวนนาก็เตียจูฮิชฮอจูฮิเบสเซล blood relationshipเราเห็นตินนะไอ้ละตู้เห็นอีวันน่าเห็นแหละไอ้พิธีเสียดากูกี้อันนี้อ่ะไอ้เราละโอ้กูกี้อันนี้กิติอ่ะหลังคัดกายโน้มที่หัวตะบังกันฮะกิจจีนนะฮิชฮอฮิพิเศษครับฮิจิไล่ตาจุกเสียโน้ม
แต่ฮันน่ะเห็นกูกี้จูนากาตบังฮีน้ำจมกิโลคอมเนี่ยฮีเตียละจุนมณีปุราจะน้ำจมกิโลคอมเลยจูนี่สู้ตาจูนะนี่สู้ติ้งละจุนอาสุงาอันน้ำก็ให้ติหอดิ้งอาจูอาหารจบดีว่าไหมไอ้จูกูกี้จูหลังirrelevant หงฮีจูนะฮิจ้าจูอากูกี้จูใบละสาวจูใบละสาวตีจูฮิลังไงองกิโลคอมนะน้ำจมกิโลคอมนะขัดฮิลาน้ำจมกิโลคอมนะขัดเลยจุนน้ำจมกิโลคอมเลยจุนนิยมเลยจุนมีอะไรดีกันทันทีจูฮิจ้าจูฮิตบังขันอาจูเห็นฮิจิจูอีโลจิว่าจูฮิจิจูอีหาเซจันว่าจูทุสิมไอ้ลุอีปี irrelevance นะบายละอูจูอากูกี้จูเอาผสมตลอดจูเก็บป้ามันน่าพูกิจแต่นั่นเห็นใส่ตาเองกูคิดเดียวจุดที่ชนะ blood relationship มาเกี่ยวกับความมีเหตุนะถึงเลยที่จิตตัวโกลชน SOO นัวยาวหอนจงอีพิธีใส่ดำนักเตะ political movement ป้าจูโคปีเลวินอีหินาวนะอีหินาป้าอุจจนเสียผิวแต่ตีกันเสียผิวตินไอ้จูทุสิมยองวัดเวจับหูตินนะมีจันทอปูแต่ตีมีจันอีตากิโลคอมน่ะไม่จุเลยกิโลคอมน่ะไม่นิยมเลยจุนอันนี้จุกินดีตีนะจุหลังไอ้หอดึงออปชั่นขัดจุนากาบุมันจุอีจบดีความไอ้เลยไอ้หอจุนอีกิสโซนว่าไอ้หอจุอีตัมวินอีบอลเทวินที่สันขัดอีฮิวินไอ้หอเห็นฮิจะสร้างพระจุมูเตตีวายองเลยทุดีขัดจุละฮิจะจุก็เกล้าจุอัลฮังเปียจุไอ้หอเห็นdominant ipitidahat community tribe chu hi je wa chu na ho chun ilam kai wa anago hong chu anaga tia kimin wo hong chu na am hong chu kai khom the wa ai the la bon ke wa chun territory pan nga la chu union territory chu phajo ham tha ka ke le athilum dan in zau lang le na sei jom kin o hiten ke pamen na lungyal nan seitan abanen pu el jacob khongsai hindong king nang tingตัวผู้เสียหลุนกิมันอาศัยนะตัวโกละจน suspension of operation 2008 lama in a sign of จน Manipur territory เกะไทยเราดิ้งตีขันให้อนาจาวันนะฮิจิฮิมีปีกิกะลาจังดีเบตสังตะนะอุมันไอ้เล่ political demand หัวให้อามินจะเห็นใช่เว้นให้เล่อาใจนั่นลำอาจวนนั่นลำเห็นอาใจสากุมนี้กุมทุ่มสุงเห็น territorial council ตีขันให้เห็นใช่ละตาเว้นนะฮิจิมีปีแบบดิ่งฮิลายา suspension of operation อันนั้นคิดไซน์นะ Manipur territorial integrity เกะไทยเราดิ่งตีเจ้าเห territorial council อิดิมานุฮัมอาฮิละว่าเหละอีปีสุงอาจุอีปีมัมจะจงจางเหทำสักนิดใส่ปีไทยเดียวฮัมเห็นท่าใส่กันหลัง Manipur territory เกะไทยเราดิ่งกิติโต territorial council อิดัลนาวดิมานอิบวลนาวเกะกะลาป้ามันเนี่ยจุดทูฮีกูคิดว่ามีแต่ถึงของแกลเทกบเสร็จให้ไอ้จุเห็นhistory background เสียว่าละปุยป้าข้างกันเลยแต่เอติโอเปียไอ้ว่ากัน history India government in head people ตัว India government อาจจะพิจูคอย state อย่างเลย integrity แก่เท่าไหร่ตีฮิจิอาจูintegrity แก่เท่าฮิจิ so ground rule อาจูอันนั้นเอาข้าไอ้อาคิเวนอดีตเสดาแก่นวนจงอดีตละบุลินsovereignty กิติอาบาดเกดิน state อิติเวนไอ้ละคิเวไอ้ที่ดิ้งป้าจุกิบอเลยไอ้จูอินเดียกำสุงอาดึงอาเกี่ยวกับจูมณิปุรละ government จง recommend abort อภัสสาเทตอนนั้นมีปีนจอดบเทดิ้งถึงจุกิเวียอาดึงอาจูอันนี้อันเดียวทุกจูมาเห็นcustom traditional ละที่ไว้ปวดเทขัด autonomous territorial council ขัดจุนี่เราค่อยตีกิมูโดพานะสตาร์เลยเฮงจูไอ้เดีย government จงไอ้ดูเปิดเทจูตัวเลย state government จง
ai no pe thi jo Manipur ke de hi lo ja chu chi bor the mu the ti chu ki ve a chi ke ruin ani ki chi pi ki nei jo se ke pa men tu na banen pu zelun kem hen dong kin eng ting na tu chon pu za ko men jong ke che ta na sei ta en a hi thei pending territorial council ki thu ma hi ti cho hen sei ta en abana ken ka hin do nom cho EPT le ku ki te hen political demand he a chom chom ke te le amin jong a chom chom na a ki thum dan jong a chom chom he tia he thei ham ga sei ding in pu za ko men jong hen sei ta en sovereignty min pha nau kum jong an jian a hin la tam zo chu state na hen tu hin state a kon chon masang jap la chon autonomous hill state ti hovel a hi lo wa hele separate administration ti hovel an ki min pha azin na tu hin a chai chai na en zo ai lo le ku ki territorial council ti hin I hung cheven ipi tia hele political demand chom chom in ayo ba amin jong a chom chom hi ji ham ti pa he tham cha khan nen sai pi thei du hum arzo ka sei banga chu aku kite hi langkhalanga chu kon khat hin langkhalanga chu pathin thil se ma chana nam khat ai lo le ipitila family khat ti dam na khat tamanga ki thisan na ki job khom an hin chi mi tam ten agel do hin na cha chu ku ki da la thei dam mai lo le a chom khat bol ham ti pa hi ipinga gingji ham ti le ku ki to na ga hi tha khat ai la je oi ai chu ku ki ku na ga chu anjo ka sei banga ki loi khom na khat hi a chu ki loi khom na parallel khat sim ti ong la chun mi chun kapot do the ti to khat a ho gel ji is like ka hi e ho hin ipiti da aku ki chu group solid group khat a igel lo ji wa chu a chom chom min jong a chom chom ilam do ji na a sai ong chu khel ding min chom chom ilam do ji ti da na ma hin cha chu a demand jong lunggel ong ki bang thei ji ta lo na hiti khat chu min a thu pi pe na head di khat chu sovereignty thu mo jadi mo pui ai chu phat khat a chu hilai gam ke hilo manipur ai chen nau gam ke hilo dang dang mizoram han nang chinil san na bona ki go ma hi kuki country on ki ti hi cha chu pula pa te chu koi macha noya nom lo na am ho dei de na ki bol theu hilai khang u so min hi cha ko na chu hung khe su su a hi cha chu tuwa hi revival tabang khat I bol lo le e ho de nga hi political survival chu lo de hi tuang chu territorial council ti ang lo hi chi chat chu hung so de nam hung so lo nam ke hello hi ai chu ade sian to government ki ho na yong hi 1997 a ke pan ho hin na tu ai kum som ni wal zale ta ai wanga zo solution thei lo na tamang khana chu ki ho na ki ti ho hi a chu na de yong chu le thei lo na a government hin aso atham le yong mai thei cha chu ke advice bol ti le I history gel do a I pui pa te thil bol ho gel do na I cha chu din that chu survival pe na ka mu hi cha chu hi tabang a chom difference ho ya ha important sa lo dina e ho thakha hi ve ti pa chu tin a ki khan thei po ve e ho ki khan le e ho ko na ki khan diu pathin chun a ki khan ding ai sim ai pui ti pa chu ka sei no ke pa men masangin pu thang khu sei ho kip na am ta lo pu thang khu sei ho kip ku ki in pi kum pi pa chen na ga te hi a ki pun khom nom wa nga ki pun khom thei lo ku ki te hi a ki khan nom wa nga ki khan thei lo te hi ve an ti ji in na chen ki che ta a ve sa chu pham ti le ho thi san khan hi ve ti chu hin ke pa men tu na ba nen pu al zakop khong sai hin dong kin ning ting pu si hi alien ania win he no hen na nomenclature chung changa I boina pau hen tu chanen jong kia no le UPF ke ka nomenclature chung changa hen ipiti sei da political demand ke bangdinga a ke phat sa jing ta bang chun nomenclature chung changa hen khanen ading thei hi lain na ipiati le nomenclature chung changa he tu chan gya he ki to thei lowa hiu ham na langkhan a chu aboya hi po in din khanai din po wa he la chun a problem 90% chu ke solve hi ta ta hi thil neu chakha ai wanga
ทุบปีจุnomenclatureเห็นฮิจิจุงจางาดินขณะดินเทโลนะเปล่าเฮ EPGM ไอโลและ EPT เละพามนั่นลุงยันแนวขัดเห็นใช่ไหม ที่ทูเฮอาศัยที่ก็จะเบห์มินไอ้มาพุงตีดาไอ้โลเลยน้ำตีดาโยมีฮอนจงโยมีอปอมจากเหรอสไตล์เลยขัดเองขัดดังเสียจุกุกยากิดูไหมยังตาเสียดาอาเฮตุจันเกอาเฮกุกินปินจงกุกิเทริทอเรียลคาวส์ไอ้โลดิเลยกุกินปิยงkapan lo dia ti izat bi ham na sewa ta ya chu patherin phasa ai le chuwa hi ke ba gel da to ba le azo de le khat chui thâu de wa bet sa da chun tu chung de hiya to khom na yong chun UPF sagi ke do sagi ke a ke ho lang chu ke do chu sagi ki to chat ka chen to dong ka ki lo ta UPF lang chu sob la li la hong oben iti ho chu avet sa chu hele iti yong le puki territorial la chu chi le de ti chu interlocutor abi bathule lo amu head so ke ye chu chi memorandum your Kadibano article also doctoral sailed Hilchet na pen aban bana rasimin ama ho ju pe ho ape pa so thau opong ke po de ye chu ama da sai chu ku kyo problem ki se hin ku kyo thu we si di yo mi po lu no yo zo he ki pa men na ki che ta na hin hil sen tan in zo wen ku ki in pi ho lung dialแนวขัดna hin sen tu ni he ku ki in pi thai lang ho cho hong thai na ve le a phat na phat dinga hen na ai jong le wang se pi na hong thai ta po ven chu te tan tin tun abanin pu zia lun kem hen dong pai kin eng ting issue khát hông teng lẽ na issue khát hông teng lẽ political dialogue ka thei poi ep ka thei poi khát hông teng lẽ chian khom pi naga CSO hoa kon hen press release za na ki muzin na ga vet sa ding chon masanga cookie state demand committee hon demand a hen bolwa thil khat a hen bol teng yong le press statement don but na tabangin directly or indirectly don but na khat he hong jin na tu chunga yang political dialogue a hong chi zau chon zani kha vela cha khat chon 3 days back tabang chon hi cho tabang kha chu a hong so kin hen ade de a o khura pana CSO ho very very strongly worded press statement kha na hen so da wen na ku ki tia chu nomad a hi ve refugee a hi ve ti ho thi phat sin a ki za jingen teng le hi chi kalwar jong chun tu chung hen cha sat ho sa pu in June date 8 2019 kuma press statement khat a hin so do a hi cha pa na hi chi ki ka gam he cha sat gam hi en cha sat ho sa pu he na lawa ima cha ki bol thei lo ding he ti ho vel jong a hin sein hi chi wa yeng yong chu tu chung o khura CSO ho press statement a chun ki chi ta en don but na hin pe bin na o khura chun ku ki tian gam nei poi ti ho chan ge hi strongly worded press statement a hin pe bin hi chi chung changa he pi lungyal na ne Ano ka say ba nga chu athu hi lang nga chu aku ki hi naga tabang zo hi ahle naga tabang kiloi khon khat cho hi ahle chun lang nga chu amani pura chu kiloi khom ni ha zo na cha chu anago gel dinga chu naga umta na kiloi khom na nam chom kiloi khom na naga umta ku ki chu kiloi khom na khat hi le ji chu atha hi na kiloi khom na chu hi le ji chu atha an po lu do hin hi chi a si chu pa ma ko da hong ne hi we ti ta ma zo ji cha chu e hon e sei diu chu ku ki te chu thisana kiloi khom ka hi bin na naga ang chu pang thei ka hi we iti wa le chun agam nei te hi no hong kilang asuna ai chu tang hul to ku ki te ring a chu tang hul chol ho ma hlom chu teng le chi pe na chu to cha sa thu na se le cha sa ki ti hi ku ki te dinga
แรงกำขัดตะมังจูนิ่งโทขัดตะมังจูจ่าสัตนิ่งโทฮี history เนาะ head ไม่ยอสิ head เตียงเละจ่าสัตเตโต British เตองจูจ่าสัตจูขุขัดจู British ตัวกิสัตนะหาปนาปังขุขัดฮีจูอิตาบังขณะจูBritish จูอากำลังดิ่งอาหงเหียนะอิจ่าจูอุครุลาจูคน British เขาจะสัตอากำนี้เตนสัตโหจูอิจ่าจูอัมโหจูอากำมุจุนเจียงยองเละอันนี้อะซิมเทโลจูไอ้จูอากำลังดิ่งอาหงหัวสัตงำโลละจูนะจะสัตงำเตจูอากำนี้เตกี้ไล่จูเกี่ยวางจุน politically อีปีหาอิจะเสียหัวฮีอีฮอนอีเสียสะอุตบังอากะเหตุจูอีจูอากูกี้จูเกลอยข้อมนักขัดฮีนาก็ตบังฮีอีตีวาลจุนเกลอยข้อมนักท่าขัดหงลุดานาหกิเสียจูมณีปุราจูอิจะจูอากูกี้จูเกลอยข้อมนักเบสเสียอาทิสันฮีอาจูสวดไปอากาเจนหัวใจนากา movement นายองนากาเลนองนากา movement นายกับปังวินนาอีลาวจูโนฮ movement นายจูโนทิลเซจูพัดอาเฮลีอีพิลาเก็ปันดาเทนะนะอีตมังขนาดจูเอฮอจะโจมฮิปโปเวนากาลกูกี้จูกิโลอยข้อมนะครับต่อน้ำขัดกิสาเทป่วยนะจะอาจูกูกี้จูนากาของปังเทนากาของปันดาเทปันดาของเลยนอนอีพีนับบอลเทวไอ้จูนากาปังโนปังยินตินปังดาดาไฮดีไอ้บางนากาต่อกูกี้จูกิสาเทไอ้ป่วยเตียงเลยนากามินาจูกูกี้น่ะดำมูยองจูจงจูทิลดีเทไอ้ป่วยนะที่ขัดจูอีเฮ็ดสะองไงจูเก็บฟ้ามันนะเจ้าตัวเกลันจนขัดน่าเห็นตัวแบบเกลังเห็นเจ้าจนอากำในเตียนอากำมันหัวบริติชเตียนจันเกอันสานเห็นเตียนนะไอ้เจ้าก็เฮ็ดเขียนละว่าเห็นแหละแองโลกูกีวาร์อีติว1917 1919จู่ๆอันเฮดิงเห็นตัวเห็นกลุ่มจักรเห็นนะ centenary กลุ่มทุ่มเห็นมันเน่าอย่างตัวกลุ่มเฮกลุ่มทุ่มจันนะอาใจนะกลุ่มอย่างของเฮดิงไงแต่นะขุดที่อาเห็นแหละอากำในเตียหิวะกำหูนั่นดิ่งกาลอันเกษานั่นนะอีพิธีจูอามาหัวจนกำในเหล่าเตียนเนี่ยอติเทวครับอติเทนะ point สุดจะเป็นทำขัดนันใช้ตันนะไอ้หอนไอ้เสียสาวตะบังไงนาทีเองเฮจิกาลบาลาจูอีพีดับเต็งแหละอโมติฟอีพีฮัมนะจุกิดแหละเฮจิพัดลายจูกูกิดเตียนแองโลกูกิวาร์ลายจูบริติชเตียอันสัตว์วากำอันหูอาเฮียเฮเลยอาเจียนความผิวจัดดังหัวจูอีตะบังคอนดิชนาอันอุ้มบ่ทำสักนันใช้เทดัง$1 ฮิจิBritish ตัวหงกิสัตในจะให้กิปันให้ป่วยหงกิปันใน1761นะกำลังไอ้ขัดเบลแบงอลลังหงกิปันให้อากาศให้หงกิโตละอบานบานาหงจาลซาลา British เตให้มณีปูรจะใจนะตะบังให้เต็งเลยมณีปูรใจนะฮีอีพิธีดาเกย์ลาฮีดีอย่างไอรอนิคลติวนะทราบเท่านั้นตบองขัดจะเห็นอีพีจีอาสิกเสียหามติเลยกูคิดเตะฮีน้ำขัดโซปิขัดแฟมิลี่ขัดฮีเวทีปาฮีปีหาพาขัดเอฮอฮีอิลฮอมเป็ดว่าสุดตัวฮีตั้มตาวินนะตามายตามองตายอิลฮอมเป็ดว่าสุดทักขัดฮีculture รองเปล่าอย่างอีปีอย่างทักขัดสุโอเคหินฮิจี original เอฮอ custom culture ป่าจูฮิจิ preserve ball pen จูมณีปุระเอมิหอฮีฮิจะจูอากาศลงฮี British ก็สาดกาลลงฮีฮิจะไอ้กิจายด่านจูน้องเนี่ยฮิจะจูฮิจิเป็ดน่าจูเสเบดิ่งอาจูอากูกิเตจูอากำเนยมองตะบังนะมณีปุระทิ้งหางกำจูอา control มองอาจูเกี่ยวไม่เห็นทิ้งเลยอนาคตที่หอฮีน้ำแนวนะกิโลอยหอมว่าอาวัดวายละหมอฮีมณีปูรคอนเท็กซ์อาศัยดิ่งอาจูเอเมียกูกิเตะตั้มเบสอาหมอหินตะบังกิโลอยหอมนะครับจูบอลานะตาดีเอติวตะบังขัดอาหูกมัวฮีอิจิจูหลังจูจะให้ดิมองฮีนะหมอดิ่งอาจูบอลดิมองฮีมิลหอมอัลหอมจีว่าจูหมอฮีกิปังหอมินตินอากูกิหอฮีกิตัดละตีจูฮิจิจูมีเฮมไงนะฮีบอลเขลวกันติปุยบอลข้าอโมคอนเท็กซ์อาดิงอาบอลข้าหินจะสร้างจุน
อมอเห็นกิโทข้อมูลนะทิ้งลางกับมีอีเพิ่มขัดจังหูแต่ตีละจุดอันนั้นพัดได้เห็นฮิจิออปชั่นจุดละลัวอมอเห็นนั่นกูกี่ตีดำนั่นนากาตีวันนั้นนากากี่ตีโลสุเห็นนากาเที่ยวสุเลี้ยลำพันอาสุนั่นนากากี่ตีคอนเซ็ปต์โลนั่นกูกี่เสียจูกิโลข้อมว่านากาเบนรากิโลข้อมว่าต่าววางให้หลังอาจจะมองผจมโลอย่างผจมโลเต็มเลยอย่างเห็นอากูกิรนากาจะกินเทียไอเกลเป้าอย่างให้ทิลดีเลยอากินเทียอย่างให้ปูวินไอ้จูทิ้งหางมิจิฮิวินสอดตาเจงของฮิวินบริติชอาหงจุนอมอฮีปันปีหิยองเละหลังอาจจะกำหูจะฮินะจะอาจจะฮิจิตุสิมอฮีอิมันข้อมว่าอมอโตนะทิ้งหางกำฮีอีจันทร์ขัดเกียร์ออโตนมีที่จูอีปีฮะ political autonomy ขัดจูอิมูเทวายเลยจูโยเสดิงาหงพัดิงโยอินกะเกลเลยเก็บปามันอากามินะหูจูอากูคิดเตะเสียดิงาอิหูบะฮิปอยอากามามันิปูร์กามาเชียงเจ้าเสทิ้งทางมีกระเทยปอยไฟสมีกระเทยปอยอามิเจ้าเสดิงาจูน้ำเจ้าเสดิงาจูอินะหูเวที่จูกิจิเตนะเซนเตียงเละอากินนะเทฮิโปเวอีกินนะอาวาขัดละขัดอีกิตาสร้างว่าจูกิลุงโตเตนอีพิฮัม political solution ขัดเฮดัลความเทเลพันaside na alang to gyala phading ha ti chu ki che ta nan sen ki pa min na in zo lam teng la aban an ki dong bia ke no hitin tun pu el zakom hin dong ki ning ting in zo lam chun apat na lam chun Indian government he political dialogue nga hen a seriously masanga ngai nan jong tu hin haten a serious bia tai ti khat na sen na teng le document ki submit ho yong chu khoi ten study ka bolwin analyze sai ten ka bolwe ti chu a sei we ti khat yong na sen na aku tia hele chun Indian government chu a serious a hele amaho a serious now chu ep mu theuma tengle a serious mom wa hele thil ki thum political demand ki bol ho he api thei di wa tham sa khat nan sei thei dam chỉ thu chu do thầy lom ta cái bảo này cái bu do lên vang chỉ bu chung cái vật chil zoa tiếng lên ban lang tiếng lên thì li azo da lam hin ke phada den ka moin pathian phat sa hele mu wa zu mu te din pe a pe the di ve ti ke ta sa ne aye chu Manipur integrity ke la ding ai bol yo ai pon ta le state boundary su ke la ding ai bol yo ai pon koi nam to kha la ding ai bol yo ai pon gam chen na sung se chu administration kharin kyo customary traditional ki pom ki ti he bi cha hen koi ma atong khopoi ti kamun he ki pamen koi ma atong khapoi Manipur integrity su ke ding yong ki tipoi ti na sen na pu a hen la hi chi thu yang gin do a hele chian khom pi phai sam mi ho hen pite se da react a hen bor jiven na ai de am ho sia so hon amon ni pite sei bam ti la hlang pya ga sei dinga chu hi chi tabang he a hi thei lo ding thi le he yam na lai bok thi bani ti ho thu chang ho he mang chan na to ku ki ten territorial council ho wel athu mo he Manipur la dinga wang se num ta he hi chi sang hen economic development a ding ai lo la power devolution a ding na ai lo wa hele khan to na thei thil dang ho zo hi se yo le ki tho kho maintain ki pang khom thei dinga hen hitia separate administration ai lo wa hele territorial council a hin thum jiu ho he wang se num ta he ati jiven na khutia hele lang khana chun to an ngin na hin seida na chun koi ma to kha na ding ke sei a hepoi a hilowa hele integrity ke na ding ke sei yong a hepoi na ticket en na hi che tiani ke ka conflict hi ipi chi agama cheu bi pi hot head khel thu bo hi aje chu tu chung tok hi Indian government to ke do UPF se ke to he put triple tight to be Manipur government thalang hu a he aphat mo na ding amu wa Manipur to kha de ai lo le Manipur mi pi te boy de amu wa la chu ama ho to chi wa ai thei poi chi ai thei ti cho sei di ho he ama ho chu sei lo wa chu ke jal da den wa ami pi ho he che lo he da bo se se he Manipur gam hu do ding zo he ti
กิเชดูไหม ke pamen India government central government wants a serious ti hi ke che ta na sai tan na ai le tua chun political dialogue nga hi tripartite na hi en ke no UPF central government teng le state government na hi en ai le state government hi central government serious tabanga am ho yang serious am a hi lo wa hi le ipiti sai da ha state government hi serious be lo da na mu am tham cha khan ki pao me state government in jong sa ta serious ta kati no me ne ye so am on jong ku kyo problem he a ki so ba lo le na ga wa sa ga boy zo he ti ya mo na sai yo ye chu idamu gam ko hi zat jathum la sa gu ba lu kya la ta le na me cha pang sang khat ba lu ke thada so la bi la khat var refuse ang hoi hiti hoi settle hi the da diu pate cha a cha the da diu ta le mi da gin ki wai po da do la so dam dang khat so amo tha the po amo mat the po ya chu India government chi ku ki ho safeguard da ngai Manipur government to ki thua asim heti ane ke pamen puja lun kim hen dong ke ning ting phat jong a chai kon lam hung hi thim ta en tham khat ke no de wen na e ho hen phat kha khat le ku ki te le mai thei te ai lo wa he le mai te te na phai cham mi ho he relationship ke ka thu hi min pha jing ho ben e ho he u cha ta bang hi ve a ke khan thei hi poverty hi a ke sai jap jap jin na he che chung chang ha chom cha khat nen sai pi thei le chon ki pamen te ab nei lei te hi e ho hi chen ge a ikinai hom ti hi hi chi sanga ki chet na dinga hi thil su pha min na iti kum jom ka hin around 17 something na chi vel chun amail ho hi ai khat Hinduism a convert a hi na hi cha hi wa hi aleng pau hi na min no khela ting le a custom culture yong hi na sa ta change khat chu hum a hin ting le abol lawa e ho relationship tong kha pen chu manuscript lui ho na abona an halwa mo hi cha chu ku ki te to mail hei te relation pa hi cha chu hi chi chun establish a bol ding khat chu an hin na hi chi chu om thei ta pun ai bi pyong le ke het dollar hi a mail ho hi phai chama cheng ting le masanga chun Hindu hi masang wa chu ki khit ne umbe se lo kon khat thing la ga cheng kon khat phai cheng tabanga chu ka het hi ai wa nga chu phaya ai ka chi a conversion yo wa hi na sa ta a thing lang mi to hin hung ki gam thlat khaw hi teng le athu sim chi da na chu amo hin a valley sunga na a phai chom sunga hi amo hin absolute control zo nei hi ai wa thing lang gam se si chu a ku ki te control a ometi wa chu hi chu proof a hi chu a British ho honga zo hon isat pau zo hi ji na ke pamen na pu itu simau iki ngan nai nau thil tampi mu thei dinga ana umpa chu puja mai tha ba ti dham na manuscript tampi chona ki hal hatai hi jong le thinglang gam chu e ho le na hi en phai gam chu chen khom pi nei te te le na ni ha ti chu ki che ta na hin sai tan na a chai na ding jong hung hitan tin pu al jacob khong sai ka hin do nom chu ep ki se yong le masanga pa na central government en ana sei jing teng le mi pin jong ki dei jing chu ki ano le UPF chu din khat en ding thei le ti hin na ki pa te en han hong che che in political demand jong khat ki banga demand khom ding ti ho chan ge ahung heta en na a hin la piti sei da a ki ano le UPF ni a hin na pa hi a che jing na la yin teng le jawen nang tham cha khat na hin sei ta en UPF yong group ni hung kal song tabang khat en ahung do tan na wang sit ta a hin ai jong le a UPF ho tu ni discussion na hong jaw thei ta lo a hi jen chilang chu ha sei da taw tin nang wat da na political demand ai lo wa le political dialogue lo hen thei na dinga he ki ano le UPF hi an din khom te te ngayam ai lo wa le hung ding khom en te te na ta sanam cham cha khan nen sei pe adin khom lo le the lo ai ye chu e ho hi la ga azu pf ke no ki ti wa chu a central and da chu ku kina mai mu he ta za din khom lo le the lo ai din khom yo ki din khom ma tan so la tu chu ga a hong ki cha ya
journalist on interview bola doctor say le no say chu ku ki thu bo se toile ZUPF spokesperson pa aron in say jong ku ki thu bo se ye chu iti yong le azo da wang zu khat ki de ti chu ka se no ate ka na guli it ko no le a ko lu de te la jang te te ti he azo da le khat ki te de ti chu cái bọn cái kiến đậm này là cái tòa sẵn này cái pa men khát na hung cái đinh thấy đinh ấy tiếng lệ ít đến nào rằng ít tụ màu rằng khát na hi thì pa cho cái chuyện tận nên tan last round men question rằng hiện độ đã tăng tiếng nào pu tu ni topic in discuss com nào va SOO suspension of operation and political dialogue to cái saya viver ho thì dan cho hichi Impact TV cookie edition agenda Manipur về ho dấu se hiện tiếng Anh say nom chẳng khát chẳng nhầm lên hiện say kasi ho juga summarize lang kati na chu e ho dinga ki hil na thei pen chu tham khat e ho history ong na ku kite hi ade de a e ho history ong study bol za utin thil ho hi thil hung ki pe da no na akhang kha hung chi da no ve za utin cha chu epidation ila wa yong le anjoi sei banga chu mun khana lun khom na ding pa chu na I think noi ke hutalo a public jeng yong hi I think noi to public to bo na lun khom na thei chu ge lo le chi chu pathin de yong hin tin e ho dinga pha pen hin te ta ka ge le cái pa men a chai na ke yen pu El Jacob hin dong ing ting kiano thelhanga na hung kalson a hi to ke thanin teng le suspension of operation noya ai lawa hele si political dialogue a zaw ya nam khat represent tabang na hitan na khutia hele suspension of operation ai lawa hele political dialogue to kisaya suspension of operation noya keno UPF in future course of action abani ipiti mano dinga na ki jalobam tengle mi pi na het sa no mi pi sam khan en hen sei pi cái bao me tu mà bạn à cái nó là ZUPF aking ai tu pen le aking gel chu ZUPF lang wang zo number hot icha to khom tawam ti chu ka pon ke do wang zo ke bret jong ka to khom vin abana se ding abana po do di khoi repression ka bo lo ta zu ku kin pi ong ke dongin ta la ke so Manipur long ta su ke dong jia pu PS ka president pa ai da ta ko kho ma to ai ko la abo lai ta chi ke gel to ba le mi pi dingin jong ata le a swa chang si dingin jong ki dep da khat he ti ko mo ta le mi pi ten jong amuna jo sin chi nam di wa neo chat chai yong le i bek ipo atong ap thei be ne na thei di hen tàu nó mắng chiêu tiền thì có mà thú một thì azo na cái sinh nôm bên cái pa men sei nom tam pim jong le phat am ta lo je chon tu ni discussion hi chan chon ana chai taw hiten pathinin pha sa hele kit lam teng le tu nya hung thajau lo UPF lang hi en cookie in pi lang hi en ai lo wa hele nam pi thu a holim thei zaum ta ho jang ina ko khom ken ova hi chimuna he ne ke ho khom pi ke deu hi mai tan tin tu ni la en Impact TV cookie edition agenda Manipura discussion adinga hung kalsong pu zelun ke mahi en pu El Jacob khong sai hen nang ni chunga ke pathu kan seyen tengle hichi program ve ho zau se nabuan chaven chunga jong ke pathu kan seyen ilungyal ho a hilowa hele hichi episode ingayuwa ithilmu dano opinion o ama hi jong le comment hin bolo hitin hiti chun khat khat ke support to te ti chu ka ga sei no men a chaina en hichi program ve zau se nabuan chaven mangpha